شفی کورتی هفته سالی یک جی خو پیشاندار گنده مارونس جولمرگیه کو او لهمبر خباتن مادنن لگلی مارونس دناوا چالکیان دانه. کورت و هجمار گندی جروجا سشم ور و لهمبر خباتن مادنان سری راکرنه و داخواز دکن کو خباتن درخستنا مادنان دملدس ورن راوستاندن و جنگه زیدتر زرار نببینه. گنده ما همه گیری تونل همه خراب گیری و حیوانه ما پازه ما فلانه ما همه آب نهبر خلق قصد گندی بکرد نشد حیوانه خواه پازه خواه مال خواه خودان کرد یعنی مملکت می یه خراب گیری پیش گیری گلیه ما گندین مارونسی کو پرانیا وان جبر والاکرنا گندان و سدمن جدا کوچی باجارن دین کرنه پشتی بریارا هفبش ji çar aliyê bajarên Tirkiye hatin gundê xwe û bo parastina xwezayê çalakiyên nobetê dan destpêkirin. Fazıl Kurtê ku ji bajarê Wanê hatî nobetê bo kameraya dengê Amerîka asta zirara gundê xwe nîşan da. Em berê xwe dayîne cihê xwe heqetan gunha me cihê me dê. Cihê me hosa nebû. Cihê me berê xwe dê tul milê henê dîsa hemî cihê şolê waye, îşê waye, noza kîlê hatîne şirket û helvê derê دایا کلاندن و 17 ساله اف ملت اف جهه وی ملتی یه تالان کری. لگلی مارونسی ج 2007 ور و آنکو 17 ساله خبات مادنی هنه و جوی در هری زیده چینکو صفر تن درخستن. گنده ما 1200 ماله یک قپات کیم نشین نریکه میتاسه کیم نشین بخواه پاسه که خودان کم نشین میشه که بخواه خودان کم نشین بین گنده خواه های هول مکری و جانش تعبیره که من حس نکم کنیم بلاش برم ما پیلی تو بچیت نکولیتن همه بلای واسابی جه خوابیتن بلا کسی نکولیتن پارێزerê gundiyan Rohat Kur dibêje ku kompanya bi navê Sedex li ser geliyê Marûnisê dijî qanûnan 20 maden vekirine. Ji 2007 vir ve xebatên madenî li gor qanûnan rêve naçin. Di nava wî demî de gundiyan gelek caran bertek dan û xebat dan rawestandin. Li her carî heman şirketê bi navê cuda xebatên xwe dan berdewam kirin. Li ser vê rewşê di 2022 da me parêzeran serî li Wezareta Enerjiyê û Walîtiyê dan. Lê çi encam nehildan ku îro gundî çalakî dane dest pê kirin. Me îro carek dîn serî li heman saziyan dan ku xebatên madenî werin rawestandin û ruhsat were betal kirin. Lêxwedanê kompanya Sedexê Hizir Keskin îddia dike ku ew çi awayî jingehê qirêj nakin û li gor qanûnan tev digerin. Ew dibêje ku heya nehe çi tespîtên ku wan jingeh qirêj kirî tune. Her wiha ew îddia dike ku armanca gundiyan ne parastina xwezayê ye, armanca wan ji wan pere standine. Şefîk Kurt ku bi rojaya di nava çalakiyan da ye, ew hêvî dike ku lez û bez xebatên madenê were rawestandin da ku zêdetir jingeha wan xirab nebe. Tevî ku bi rojane gundiyên Marûnisê di nava xwepêşandan û protestoya dane li vê derê we ku dibînin dîmenan da xebatên madenê berdewam dikin. Ew daxwaz dikin ku demil dest ev xebat bê rawestandin û zêdetir xwezaya wan zirarê nebîne. Arif Aslan, Dengê Amerîka, Culemerg.